Abakunzi ba TSG Online TV ndabasuhuje. Za leta zimwe ku isi zatangiye guhindikiza akababaro abagizweho ingaruka z'ubuzima n'inkingo bahawe za COVID-19 ndetse nabo zambuye ubuzima abandi zikabasigira ubumuga budakira. Ibi bibaye nyuma y'imyaka 2 yose ibihugu bikomeje gukangurira abaturage babyo gufata inkingo ari nako bibizeza ubuziranenge bwazo, ndetse aho bibaye ngombwa bagakoresha igisa n'igitutu kuba batinze gufata umwanzuro wo kwikingiza ku bushake. Icyakora kuri iyi nshuro ibihugu birimo Thailand, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani na Canada byabimbura ibindi ku isi mu kwemera ko inkingo za COVID-19 zakururiye akaga batari bake ku isi, ndetse byemeza gutangira gutanga indishyi z'akababaro ku bagizweho ingaruka mbi n'izi nkingo mu rwego rwo kwikura mu kimwaro. Vuba aha muri uku kwezi kwa gatatu, Thailand yatangiye kwishyura miliyoni zikabakaba 46 z'amadolari, ni ukuvuga asaga miliyari 46 uyashyize mu manyarwanda, kubera igihugu bayo ibihumbi bisaga 12,700 inkingo za COVID zakururiye urupfu abandi zikabasigira ubumuga budakira. Canada nayo ibinyujije mu rwego rwayo rushinzwe ubuzima yatangije ingengabihe y'imyaka 5 ibumbatiye indishyi z'akababaro zikabakaba muri miliyoni 75 z'amadolari zizahabwa abanyakanada babuza ababo nyuma yo gukingirwa COVID-19 n'inkingo zayo, ndetse nabo zasigiye ubumuga nk'uko byatangajwe na Black Rock Reporters. Ku ikubitiro, Canada niyo yabaye igihugu cya mbere mu bikomeye biherereye mu burengerazuba abaturage bayo bagaragaje kwinubira bukabije no kutemera ubuziranenge bw'inkingo za COVID-19 bashishikarizwaga guterwa nk'inzira rukumbi isi yahitiwemo bibashe guhangana n'icyorezo cya COVID-19. Abangaba basabaga ko urukingo rwa COVID-19 rutaba itegeko cyangwa iturufu ngenderwaho ku guhabwa uburenganzira mu bikorwa bihuza abantu benshi. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abasenateri bo mu ishyaka ry'abarepublikani basabye kwihutisha ingengo y'imari yagenewe kugoboka bagizweho ingaruka mbi n'inkingo za COVID-19. Bavuga ko ari bwo buryo rukumbi bwo kwereka abaturage ba Amerika ko bari kwisonga no kwirengera amakosa leta yakoze yemera inkingo hatabanje kubaho ubushishozi bwimbitse nk'uko babyivugira. Bamwe muri abasenateri bari guharanira kurenganura bangijwe n'inkingo za COVID-19 muri Amerika barimo Senateri Ron Johnson, Senateri Mike Lee na Senateri Cindy Hyde ndetse na Senateri Mike Brown. Abasenateri bavuga ko batiyumvisha uburyo rubanda ruzafata imyitwarire y'ubuswa bagaragaje mu guhangana na COVID-19. Imwe muri yo irimo ubuzima bw'abantu bwahatikiriye guhungabana k'ubukungu ndetse no gukerereza abana kujya ku ishuri n'ibindi bisa n'ibyo ngibyo byose byahungabanyije igihugu. Ngo akaniko kanya ko kwigira ku makosa yakozwe nk'igihugu cy'igihangange cya Amerika no guharanira ko bitazasubira ukundi bibaho, nk'uko Senateri Ron Johnson yabitangaje akoresheje urukuta rwe rwa Twitter mu mpera z'icyumweru gishize. Tukiri kuri iyi ngingo y'abakuririwe akaga n'inkingo za COVID-19, Minisitiri w'Ubuzima mu Buyapani aherutse gutangaza ko abaturage basaga 1,500 muri iki gihugu bapfuye bazize inkingo za COVID-19, abandi barenga gati 20,000 bakaba babayeho mu buzima bugoye nyuma yo kuremazwa bikabije n'izi nkingo za COVID-19. Akanama ngishwanama k'urwego rushinzwe ibiryo n'imiti muri Amerika FDA kemeje ikoreshwa ry'urukingo rwa COVID-19 rwa Pfizer. Icyakora mu gisa no kwivuguruza mu minsi ishize uru rwego rwashyize hanze zimwe mu mpapuro zigaragaza ububi bw'urukingo. Mu kumenya uko byifashe, twagiranye ikiganiro kirambuye n'umusesenguzi Kerirwa Mapera. Kurikira ikiganiro. Abaganga ikibazo cya mbere bagize si izo ndwara cyangwa n'imibare y'abantu bapfuye benshi bagera ku 1,200 na Pfizer y'ubwayo yemeza ko bishwe n'izo shinge zayo muri izo document, n'abandi bamugaye n'abagize ibibazo byinshi bagera ku 42,000 birenga. N'abantu biterwa n'uvuga ko bake cyangwa benshi, ariko ikibazo bagize cyane nuko Pfizer itigeze igaragaza umubare w'inkingo yatanze se zari zingahe, kuko ibyo bintu niyo mibare yose tuvuga n'indwara izo zose babonye n'aba bantu bose babonye bagezweho n'ingaruka z'urwo rushinge ni ibintu byabaye mu 2020 mu kwezi kwa 12 kugeza mu kwezi kwa 2 2021. Ni ukuvuga ngo ni agahe gato k'amezi 3 gusa
kandi nanone muri ibyo bihugu bike akaba ariho habonetsemo ibyo bibazo byose byagaragaye ku bantu n'izo ndwara zose z'uburyo butandukanye. Ariko ntibavuga ese mu by'ukuri batanze inkingo zingana zite kugira ngo abazi imibare babare bati niba abantu miliyoni zinizi muri iki gihe aribo bahawe izi nshinge, akaba ibyo byagizeho ingaruka ari umubare uyu n'uyu, biba bibaha kugereranya ese ikibazo gihari cyangwa amahirwe ahari muri uru rukingo ageze ku kigero kingana iki. Ariko ibyo ngibyo Pfizer ntabwo yabitanze, ntabwo yavuze umubare yatanze, ahubwo ivuga umubare gusa w'abantu bagize ibibazo. Bavugaho ibihumbi birenga 42, indwara zikubiyemo nyinshi zagize ingaruka ku bantu cyane ndetse zishe n'abantu ni umutima. Indwara z'umutima hari niba ari imitsi y'umutima izana amaraso gutobagurika, imitima guhagarara, kuvura kw'amaraso no gutobagurika imitsi yo mu mubiri ikagenda iturika, ibintu nk'ibyo nibyo byaviriyemo abantu impfu nyinshi, hanyuma abandi bakamugara mu bintu nk'ibyo. Document niko zivuga. Izo ni zimwe mu ndwara ziterwa na rukingo. Yenda mbere yuko tunazigeraho Kelly, mu kanya hari aho uvuze ko bitangaje kubona Pfizer itangaza ko yakoze urukingo rwo gukingira noneho abana, ariko yatangaza amakuru nk'aya ngaya ntibimenyekane, ntibibe inkuru ntibe gikwira. Kelly, ubona biterwa n'iki? Nuko abanyamakuru baba batabimenye, nuko ibitangazamakuru bikomeye biba bitabimenye? Ntabwo ni ukuvuga ngo ubundi ni inshingano y'itangazamakuru, ni n'inshingano y'abayobozi, ni n'inshingano cyane cyane abaganga muri ibi bintu bijyanye n'ubuzima. Aya makuru bakabaye bayatanze, wenda baranayatanze, wenda abantu ntibabimenye, ariko biratangaje koko kubona cyane cyane itangazamakuru, kuko niryo nzi, kubona ikigo nk'iki gitangaza amakuru nk'aya, ariko ugasanga n'urubanza ubwarwo nta waruvuzeho. Pfizer na FDA iratsindwa, amakuru pages zigera ku bihumbi 10 z'amakuru y'izi nkingo ziratangwa, zirahagaragara, bazihaye iki kigo uru rugaga rw'abaganga, ariko rwo ntabwo rwazicecekanya, ahubwo zarushyize ku rubuga rwabo. Abantu bashobora kurureba urubuga rwabo, bayita Public Health and Medical Professionals for Transparency. Kelly, nabonye ntuzabakoresha, ariko website yabo iri mu magambo, ngira ngo website yabo iri mu magambo ahinnye. Genda wagerageza no kubwira abantu ni P. Reka website yabo yitwa ni PH. Yes. PH phmpt.org. Ari nabyo bivuze Public Health and Medical Professionals for Transparency. Yego rwose. Document zirahari, zo ikirego batanze mu nkiko, hanyuma na FDA izo document yabahaye za Pfizer zirahari, ni pages nyinshi cyane, ariko document abantu benshi abaganga barebyeho ni igaragaza niki cyavuyemo nyuma yo gutera abantu izi nshinge muri ariya mezi 3, December kwa 12 2020 kugeza mu kwa 2 2021 mu gihugu cya Amerika, Ubwongereza, ibyo bihugu by'Uburayi.